kus käivad Eesti naised reede õhtuti sõbrannadega või lausa üksinda mõnusalt ja lõbusalt aega veetmas ja maitseelamusi saamas. Seda saame täna teada. Women's Club on tehtud kõikidele naistele, kes on huvitatud ilust ja erinevatest maitseelamustest. Et nagu on ka nimi, Women's Club, ilu ja gurmee õhtu. Üritus on loodud sellepärast, et iga naine saaks väljas käia. Need naised, kellel on armukajad mehed, sest seal on ainult naised. Need naised, kelle mehed ei taha väljas käia, tahavad jalgpalli reede õhtul vaadata, saavad tulla sõbrannadega nautima ikkagi õhtut. Ja ütleme siis ka need naised, kes võib-olla töötavad suhteliselt pingsalt, et nad ei saa nädala sees väljas käia, aga reedeti väga rõõmsalt läheksid sõbrannadega välja, sest ei pea muretsema järgmine päev tööpäeva pärast või sellepärast, et on vaja lastele riideid valmis panna ja sättida neid kooliks lasteaiaks. Ludmilla, ma tean, et teil on üritustel väga põnevad maitseelamused. Et räägi nendest natuke lähemalt, et mis seal aset täpselt leiab? Для каждого мероприятия Women's Club мы очень тщательно отбираем наших партнеров, стараемся найти для наших дорогих женщин, наших гостей что-то очень особенное и эксклюзивное, то, что нельзя найти в любом месте Таллина. Например, наши партнеры в данный момент, наше мероприятие были Финляндия Кавер Хаус. Это место, которое предназначено только для икры и свежих устриц. Еще один наш эксклюзивный партнер – это шоколадный бутик Мелли-Виллет. На нашем мероприятии происходили мастер-классы по шампанскому, просекко и голубому вину. Наших женщин по возможности попробовать лучшие бренды в своей категории. Также всегда у нас участвует какой-то известный Эстонии дизайнер со своими коллекциями одежды, либо магазин брендовой одежды. До сих пор в Эстонии были мероприятия, предназначенные либо для русской публики, либо для эстонской публики. Что мы хотели сделать или поменять, или, как сказать, создать, это то мероприятие, где женщины, неважно какой-то национальности, какого-то возраста и статуса, замужем, не замужем, в разводе, чувствовали себя уверенно и всегда могли прийти к нам и чувствовать себя королевой. Одеть красивое платье, узнать что-то новое, попробовать что-то новое для себя, познакомиться с такими же женщинами, как она, и просто чувствовать себя королевой, хотя бы один вечер в месяц забыть про все проблемы, про своих детей, про дом и просто отдыхать сердцем. Ma tean, et teil leiavad üritustel aset ka päris põnevad loosimised. Ja, leiavad. Ja mitte ainult loosimised. Meil kõik naised saavad kingikotid, kes tulevad, ja kingikotis on päris tooted. Ei ole testerid, ei ole flyierid, aga on päris kingitused, päris huulepulgad, päris laovärvid, päris kinkekaardid, mitte soodustuse kaardid. Loosimised on väga põnevad, meil on väga hea auhinnafond. Reeglina on alati siis ühe moedisaineri kinkekaart. Glänts ja glamuurilt on siis kas kinkekaart või mingi väga ilus ehe. Kindlasti on kosmeetikafirma poolt, kindlasti on ka meie partnerite alkoholifirma poolt ja ka toidufirmade poolt kingitused. Билеты можно найти на нашем мероприятии в продаже в Билете Леви, и также можно найти больше информации на нашей страничке Facebook, где всегда идет описание нового мероприятия с программой, с подробной и с ценой на билеты. И там есть, в принципе, все подробности, как его можно купить. Women's Clubi üritused toimuvad erinevates põnevates asukohtades, nagu näiteks siin Privees.